Bismillah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam wa hiya tahiyyatu ahlil jannah ala wa hiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah siku Allah pangambaran nyertan wagen kaya kapipita nagu gen kaya lumana jemaat bala-bala sangkano wallah siku dan juga pangandarainun baru ini wallah apatku miya maka peneda amantan siku timbangan yang salungana mauri liur unanana alhamdulillah kata ya sasago ibu tigertan bebenaya anak na basa di mamuasa so miyunod sa bar na mapakatarutog taniman 20 na sugman so miyo ka miyunod sa bar na naayar kaya nung tunati kabaya ka makauri ko kapusa na paguna ka mamukambuka na atiyan doon ay antay-unutan ka gimana maulawlatan batanong pemimikiran na isa-isa solusyon na yan. Aya solusyon na yan, nakapangungunutan. O mangungunutan tanong, o matatanduluan tanong, si saging kaya Pilipinas namanya pasad. Lagi sirat tanong, ayaw luan tanong sa manaya, si kung kapag opisina, aya kikilalaan na opisina, si saging kaya Pilipinas, at bagad sa authority na gin kaya NCMF. Nasigo kan dato nagyan kaya bar. Nasigo mga ulama nagyan ka na bangsamuro darul ifta. So upang mapuso Muslim ang mababaling sa Pilipinas na mangungunutan sa tarutok sa gyan ka na inalitan na niya pasad suawidil ka na. Nakagisirkan na berang-berang. Anay niya susurong na antay kauri. Ira manuto apa ganaya puasa. Nah ini yang susurong na may kambugan na antay kau na muka araw-araw tigil pagunod. So kung begitu, dapat na aniting dagitano naguhi ka doon na ubatan ng pagilaya sa dunia. Ginkan na api anda kilay sa ulan na pagunod taon na api siran na basiran bugnot ko bayla. Agi Saudi Arabia na bamya ka pera-pera makapniyata. Ada makailay mambus sa ulan, namya kanyata suubay niya, ada unuta. Nasakatan yung piyaka mamasasaya sa Pilipinas, ako pa makubatan nun ipagis sa gin ka namang uluan, si isa Saudi Arabia, so mga ulama, nanggiraw siya na kanwa, malingang kanong ko ingadiyo. Malingang kanong ko mga ulama iyo. So, pamana miyakal din subetad, sa ayam busa berpian lagi nga nalitano kapangungunutan. So sabad na pendalil pan para sa busa-buntan lagi nga mampetan. Ira na ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hais kanu amya maratian na pangungunutan kanu ku Allah, pangungunutan kanu ku Rasulullah. Gusi ku mga uluan yu. Oge na ya pya kamu misana suuluan na ay di pangungunutan ku uluan ya. Natin naman ay kapag-apasan. So uluan ang makaatak ke kumas mapuro adisaka upang kata nas kay di pengungutan di masa mulgo subetat tenu itu mana yang kumalbudo yang mengunutan tanu namanya pasah tu. Nakagisan dalam di makam bida-bida kasus sabad na masalay lalag. O di na sabad na tinan mabur kakno. Tapi yang istadi nak nanan. Piyagi stadium nga sadang kapag study nakagian na uluan tan arun kaysa-isa. Runtan kaysa-isa. Isab naging nga katir Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kaya panutulong Imam At-Tirmidhi. As-sawma yawma yasumun aw yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhun. Ayat 3 na puasa nagito sugaw ya puasa ngano. Na ayat buka nagito so gawi ya buka kan. Na ayat 3 na Idul Adha nagina sugaw ya ka penung beliau. Gina ni miya kalala adalil
pengungutan tanu keuluan sa lagi daya kapamuasan na buka-buka ato na isabab nakagiami makau unod sumadag lataw keuluan iran. Makau unod sumadag lataw ko uluan iran. So mangintano sa ikuwang lagi ang gabtad na di mikaling sa ayang kadika kapamuasan nagu ayang kakambukan na baya ginawa. Kami akan dagdagla pagatawagrang pagpakatik serang Ustad tunay miya soto. Minunod kami sabar na iman to ang buka kami na sumasjid kami na miya kapapawala sila nung kaiman to kung nakailang na mga buka kami. Di ko baya ginawa na. At bisubatan mo miya kabunus. At hindi nga miskabaya lagi din. Alhamdulillah. Di ganun di mamuasan na di ganun di maganan sa ilmu. Maduduwa so amal yung mapiya. At yung kabaya mo nakapaganan sa ilmu. Na di ganun di mamuasan. Di maduduwa so amal yung mapiya. So ilan yung manuto ayan nakabetan na din kapupos sa kanya bulan na Ramadan. Nakagidin sa akal ang ganatan tanong niya. Sama na yung pugusayin tanong nagyan kay Kasembay Said. Kantanong sabu-sabuta isuan tanong si kudan yang panakaw mamapita. Di mapita ng kabubengis ato na isunan ato na kukuman na yan. Ino mga day sumahaid na siya kung sa walay ato na. So tandan wagyan kay alin iba Matuin Said. Gian Eid lagi Eid al-Fitr o Eid al-Adha na padini kumya makan asimba ay pagambug. Ino ayat sunnaw naknaba sa masjid. Nabaya sunnaw nabasi ko compound kaanap kun ka na mga laytan mo kapmelbug sila sa ulang mayran na digilan na di ka bisa paliyo. Si kami busagin ka compound demi. Nah dito mapiya gigiya na simbay ni pagambug. Opno ka pa kay nasagi na tanong na itanong pagalangan. Ang ino to ay sabab yan na an maylay barat yan si kumakafir na antan wiran maylay sakay sa isatan na antan wiran maylay ang madakaltan na upamakuan na pamikiran at di mapiya na kewan siran katigir na madagos mga muslim ay isa-isa. Ikadua na wana kebayakiran sumud ku Islam na igiraman na mileng kaaging kutwa titimu-timu ay isa-isa sukap sujudian na lagi lupagata kepada ng pupuso ka aging kutwa anda ini batika itu matandang kumapi aging kefsuniran na bakurung kepada matandang kumapi aging kefsuniran na bakurung kepada gina ayat din na miya kapia-pia sakit tinintang saya nasi kumang ala kalama-lama. So sirat tanong na mapita insyaallah ta'ala itakaton miya confirm mga dito si nasyonal o gimana nasyonal o wali nasyonal iya nanasa ako saya ko insyaallah saan tanong may isa-isa so Eid tanong na aya makna gyan ka na Eid gyan nga nabasa Eid Nakataroy Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala natigina al-Eid ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'ami ala wajhin mu'tad. A'id imma bi'audi sana aw bi'audi al-usbu aw nahwi dhalik. Gingat tigina Sa'id nangalan na metu si saging kotwa peke kasoy akatimu-timu si kusudu saragun akeleman. Si kusudu saraguna keleman. Taib basta ke kasuyaka timu-timu na ayam turun naid. Saragun odina isa kausbu lagi du jemaat amai tuana naid. Mai tuana na Eid sugina ni bitun Sa'id. Ika dua kailangan nasabutan na Su'id nak kena baanan ada lagi du kapistaan sa iligan di pupulala biru sumangapet. Na yang katakan na bada duseran dia nga kapistaan o mga rinuitan matan din yo bikan urung pisung kagim ka na mga kapistaan niran udah muskila sunga sa iligan natin naman ay miya salah kakang napistera okay na di ka urung sung sa aya bu isung yuro na tigiwa pemista kami sa iligan kagim ka na mga kapistaan niran na misusumpat ko mga katugan na niran mga andang na nakatugan na niran na di ka pa kayo batan urung pemista. So isa na nakuha kaya kan sabi tatanong na wala lang normal lang da muskilaon di kenapa
Ati apa yang Valentine's di? Namanya dili-dili kadua na bakong pemangpad. Karena mengapa rasa? Gimana Saint Valentine's? Nagugi yung mutuwa taap bepampersa nini bepupapak lagi ti para teran nafsugat nga kopi du. Lagi na napakayo masa. O kung maginan mamang patsusan natin ulit So Gil kaid na simbay ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Simbay ni si Allah subhanahu wa ta'ala nabay ni adat. Anamnya kay sirang sa layo na nagnumis ngitang nung kay kailangan. Tigin na sumisempurna iman to, nasusabad na ayakan sa sabutiraw na hafdi kun bukon suka pusira. Kenapa hafdi? O hafdi di ka nubuga, ka nubuga may. Natigyo miya ka nga sa Saudi kami yan makauras di, baka nubuga. Kadi kebtuan sa kapamuasa, tama sa di makomplito so ipun sa fajar na tamang magrib. Ya kapianan. Ate kapan ulu di naik kapan ulai haf puasa medium. Di kapdip di kanu bugi yang edi mendai salaim. Nah kapdip di kanu buka. Kami ada suruh kono puasa. Apa suruh kono puasa nama kompleto suras. Ma kompleto uras kanu. Nah terus kanu. Soalnya nabi terbian. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Sadar sasalaan yang sumanga simbau Allah amanga ala amanga raya gapkilang ko mga tao na pada nanti yang ko kalakap. Taqwal qulub makna si ko mga pusutan para tiya si ko mga puso kalak si ko Allah apa dalam si ko mga puso. So lagi dia naginakap na haji, lagi dia naging Idul Fitr, Idul Adha, adong na jamaah tadi timu-timu semangat tao na pedini ko pagkilang asimba si ko Allah subhanahu wa ta'ala. So yan nga pamanakuan pada saat Allah subhanahu wa ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Aniutiku Allah makompleto so bilangan. Nasakatan mo pira so saulan rakatan mo ang mga Muslim na ayakya teror Nabi sallallahu alaihi wasallam natigina sa ulan-ulan nagiya. Kaya kata na 20 usiaw nagutalupolo. 20 usiaw nagutalupolo. Dikepakai ubakalawanan sa 30 wisa. Okay, nakatay adam pa na di kudi pamatian na masalah kagi ugagawi. At tigilan na ustad lagi dia. Una po sa Saudi Arabia, roh miya ka pamuasa. Kagi miya kay lesilan do na dikepakai ubak muka. Dikepakai ubak pamanati di siya di mamuasa na sakam ya gumrapo. Na miya ko mausi sa Pilipinas na sakan na ayaw unutan na kanausto pakasal dinagyan kaya ba sadun sa kaya dikliraran na kapulmuasa na ayaw ko kapulmuasa na tunay sunak ni Mando nakagiwugoy na di kundi mag-research na taman sa nagminaraw ulama lagi sige bimbas api at lupulwag wisa kaya pamuasaan ka api at lupulwag wisa kaya pamuasaan ka. Kenapa tinggilan untuk beberapa supak kaya nga kinuha naging kota inaluitan kagya hadis aya puasa na so gawiya kaya pamuasa niyo ang mga tao na aya bukan na so gawiya kaya bukan yung mga tao. So dahil tinggilan naman ang muskilaw na ani makompleto so itungan na so mga padamiyo kaiman to amiyunod sabar mo paganay na miyo kay man to na ayaw sunya suka perangkuan na kebayadan niyo basta muka kaniman to dan yung makompleto so gawi kaya kata Allah walitukminul iddah walitukabirullah na aniyo masnas Allah gitu suditan di kapanakbir ipangdawarkan semua bebat takbiru dan muskilah pemata sa takbir okay na para anda ni kaniat kasundu maghrib may na penakbir kan na peskan ubu na anam ya panutul sa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amma baba takbir ami akan bulbul si ibu sagi mutapag na ini ya atau Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ya pasal yang wanita yang Abu Bakar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd
Ay sumbat ka o pangatas ng Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila da muskilo. Okay na inukor ka ini pangda wagi nga nama baba kagian limia panutud sa hadis na apya sambutaman na den na muskilo. Apya sikano ko mga igan yun na pagkatakbir ka no. Apya di ka no lima maninda sa tulang yun na pagkatakbir ka no. Apya gibo kaplalakaw yun na pagkatakbir ka no. Kagigi mo tamatas na igirap man adi nga kilay so anday ni ba iso surat na di nga kimurais na mewa na sa nakot keberska nah sila antano so Allah ala ma hadakum sikungan inapa membagian yartan anto na malapa membagian Allah gina so bulan Ramadan wa la'allakum tashkurun ang kanu maka panalamat siku Allah subhanahu wa ta'ala sama nanan ino tanong sembeng mapita Said antan mga panalamat siku Allah subhanahu wa ta'ala liuro nana oto tigyan upama tigyan ko ipantag Said ko ano nga na jemaat kagiging niya may kutubay man to di ko makayong kung kaya kutubay ni man to okay na upama ko mipantag ko ano nga na jemaat so kutubay na miyakat tiyo ko penunto apya di gano di tanong miyakat sembeng sa ano ini bajemaat kaya sabutan ito ay mga dato upama ko kaya pantagan ko kutuban na jemaat Idul Fitr di na Idul Adha na jemaat na di tanong sembeng sa luhur di tanong sembeng sa luhur di tanong sembeng sa Jumaat miyakat tiyo ko agi yung kutu Idul Enon tau ba na kato na sa gurong nga lagi dumilaylayan nya kadang-kadang siran nya ko masiran sa masjid de siran mga suming Said na su imam na kepakaya ay paguluan niya siran asembayang sa jemaat na pengutuban niya siran si butuh siku imam na ugyang utada mga sembayang asaratan na da muskilaw na sitan mga sumbeng sa giyang kota oras siku mga turugan tanu di na siku mga musalla at ketimut-timuan adi tanong di makasumbeng sa jamaah. So udah muskilah ro. Ugi na dili to keulaw la abas so imam na tigyan na tayo ka na makasumbeng. Namun daw sumbeng sa Eid insyaallah. Nah, idarus lano. So Anas radhiyallahu anhu bidiriyah. Miya kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam si isa Madinah. Adna dua agawi adi siran dinggi kita. Adna dua gawiya di siran tinggi kita. Nah ayat buah bidruyan qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahihul Albani. Sabna siambian rekan wallah agen kana dua gawiya di kan runding kita sama semapiau. Tegi aku mengatau sa Madinah Giangan nagawiya di kanurunding kita nasabna nasyam biyan wallah sama semapyaw na antonotok tigyan na sugawiya adha na ugyan na sugawiya fitr Eidil Adha wa Eidil Al-Fitr sama nuto na sumapasang ikang bula na mapita na bula-bula jaka pepita na tama caguluwi na bumirong na buto sumapasang ika competition na gina ni miya pepe giyaman na upama ko benet tenura Nami akan pepe gira manutua lagi deh nasi ipun tak sumanga program matano para si ipu mangawata berarti naging yang mga madrasah saya na punti kuntistan nama pihak pun tak ganun lagi na lagi deh mga buka gina nih ko kami kenapa bu bagi mutak mga miyaka ato na to tipe na gubaban na balasan tanurun Allah sabab sa miyaka ato tipe agi mutaditan di kita so pagdating sa mga basketball tournament nasing yung pantag sa Eid naba may katahajun na di ka jadi mula sudah tanong na amay ka lagi da Eid na yun pantag ay yung kotoka din yung di ka tournament o di nanganisa so paminta ko Allah kaya sabutan na so sama na so kapistaan tanong nagyang kanana dua so kapistaan tanong nagyang kanana dua okay. Berarti gini suka nami adi kami di tiga na nami terur kami asopun suka puasa iku Syawal namala idusa pakaraya gengar kami somiul kumiau na so Syawal na sertan ada tidak tanukan nyata ina oh so di teru ati gina kailan na mga bukan wagi Syawal imanto na siikiran utam yauna na miniata sira na si Saudi
Nasir tanam yori nanti mini ya tatan nanti ada susu siapa dokter saya. Nah so kateru bimbas nakapakaya nakap ke din naga ke din sutin dek ke nakapakaya mamuasang iman tuar manggar kamu. Oh itu guys ya. Oh nah sita numman antona suan Nabi sallallahu alaihi wasallam gira Sa'id kana yakhruj li salat al-Eid wa kana ya'muru an-nas bil khuruj ay please kanina sumay Sa'id nagu isugu yang komang atau suka semeng Sa'id nagu pepekar niya sa takbir si kumanga mama na pekatanong daw sa takbir si kumanga babay na arang-arang apken giyo udah makadadar pa ang mga dato akna ba ni makram na pekatanong niyo sa online miga kan nagkapakaya pekatanong niyo isa pan naging kaya ko kumanuid katayo tantan din yung kaya ko kumanyan kaya supa-supakan ay mga katururun mga ulama sisaging nga namadha Abi Hanifa na tigil na wajib susambay ang Eid si ko Imam Malik na tigil na sunna muakkada niya sigu-sigurad si ko Imam Shafi'i na tigil na fardu kifaya niya katiyo ko pa aparalo wana tumindegun namanya katiyo ko palagi dubab wanang galba ko namanya katiyo ko si Imam Ahmad si ko Hanabila na agum ni Rasulullah na fardu kifaya okay na sukyatan ko mga ulama tango na tigir na gyan kaya salat al-Eid na anto na ay fardu ain anto na imana fardu ain paliyugat ko piteng isa dideng ke pakayubatan ng ibagag basaman ke fardu ain na lagi din ang 5 waktu adin ke pakayubang ibagag ay mana fardu ain na paliyugat ko piteng isa kanaba ano sa butagi dua para do fardu kifaya fardu ain ayam tu sa fardu kifaya na lagi do kapagbang awan na makapagbang naktano na miadar tano sudusa dangun lagi dia na susambayang kumiyatay o na miya kasambayang kumiya wafat na miadar tano lang sudusa gina ni fardu kifaya uwad nang galabakon na miya katiyoko ba aya fardu ain na uman isar katano na paliyugata manggalabakihan sabutan tanong so aya piyakaw yan nanon natigi na so mga gian kaya sambayang Eid gian ka Eid al-Fitr na fardu ain anto na yung sabab pag ganyan dalil na so Atiyah mapiyang naging Atiyah radiyallahu anha qalat umirna an nukhrijahunna fil fitri wal adha al awatiq wal huyad wa dawatil khudur muttafaqun alaihi ini subur kami tiga na mga babay so kali yuami si Eidil Fitr ag Eidil Adha al awatiq ayam tu sa awatiq na sumangaragaw di na sumagan kabaligya wal huyad na gusto mga babay ato na ay adna mga bisiteran, adna mga haidiran. So sama no to nauwan na mga haidir kano, tabir kano mga babay, na mapita na sungpan ko sumayang andan. Napakabad sumayang agito di kong padal. Neswa na si sa kilid, si kano sa likod, sumasaw kano si ko mga tao. O si samas gito, kagingi pumamakinig sa live, na uwan na mga haidir kano, nakna ba kano, sa masjid upama ko si sa masjidiran itu na iso sambayang di ka nuga pensa mo lo ka di ka pa kayo mapaguntod akadan sumahay na babay sa solda masjid so ekis yan nasikan sa diyo na pumamakilig kano so wadawatil khudur nakatay so pakasal yung mga babay tapir kano aya pakasal yung mga babay nakana ba kano pumakaliwas kung mga turugan yun taman tigyan ko mga bae alalamin sa walay na pagkaliyon. Tamang ko mga bay, alalamin sa walay na pumakaliyon sila. So, giman adalin sa tigtan wagin kaya sambay nga Eid na fardu ain kataman si sagyang kota mga bay anday ni ba makahaid na ini sugu kirampan. So, ay dapat ko sa mga mama.
Ikadua, na dadan mapantul. Abay ini baga ko Nabi sallallahu alaihi wasallam maging kaida. Dadan sekutan layu kau yag-yag. Na dadan mapantul. Niro namanya bergerupan si kukatir rumah ulama tanu lagi di Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sagiana majmu'ul fatawa natigina salatul eid wajibatun 'alal a'yan. So sampai yang aid na paliugat ko piteng bisa. Paliugat ko piteng bisa. Ino apes sa mga wata. Na pagpakunot tanu mapita na apes sa mga wata yun napakunutan yun si kupsembengan tanu. Tiga ustad semuka. Api yang misi samuk sira. Api asiran misi samuk kagiginan na kasibisibientan uli na kalami-lami na api yang misi samuk sa mga wata ding gigitan kita. Na itatarusan ulit. Okay na may kapungurok sa wata ka na kapaya di ka disembe nga kaptan ka. Ya sabutan na no. Ibaratnya na mga wata gibugiptan na nakiskiyan nga tiga ito no tawataw to. Nakapa kaya amay ka di dan disembe na tumitinag ka nakakapting ka. Namay ka peruko ka, no, di ka kebeku ka awidan nga, nabtad na kadan, naroko ka. Na samyallahu liman hamidah. Namay mga sujudan, nababtad ka. Namay ka tinugdan, mana ko angap man. Ya sabutan niyo. So pinggan ba ka na no, Nabi sallallahu alaihi wasallam kung mga po yan. So Hasan Abu Husain. So kapakayan na para sabut no mga loksa. Lagi danan, anak kapakay gira lagi danan. Okay na kung nabapumurok na, dingan na o, hindi ka, tinabapumurok na. Kasabutan. So Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nasagi na syarh al-mumti'iyan na mi'alo niyan al-qawlur rajih annaha fardu ainin ayat 3 na kurika katero na sekalian na fardu ain. Yang kapepek ini pakisiran Ustaz sa mga nurse, sa mga doktor sa hospital na ditigilan makapsisambe yang sira Said kagi dirang kibag sana ko tun masuk tadiu dito na isuan banyu na pagaway hospital. So insyaallah sa rasonya tiyong na maapad ka mga muslim insyaallah na dini ba maapad ka din si sagyong kuto kabarakat mapapadalam si iku mga tao mapapadalam si ko kabarakat at tagunuwak na sagyong ko tagawin na mapadugan ulo insyaallah. So di ka nagkawan kamya kala nasusangan niyo mga nurse na mga doktor si ko mga hospital tanong bala-bala sa kanuruno Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ato na yung mga sunnah, ato na yung suwan tanong sagyan kaya Idil Fitr pag naroon nakapigo pigutan apeso tenggo na napamakayaw kagaganyan kana yattasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Mia panutul wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu matikina yabtadu Nabi sallallahu alaihi wasallam na dipigu siku gawe ya fitr lagi dia mau nasiku adha siku una penuh dan yang kali siku mga tao sugen sugan tanu pemay gutan pipia bludum piu tanu sekalo age mga ada to mga murid pamain gaw niyo mana bucian na pangon niyo suka belum biu na tanu to pa sudawasa pamangano ko kan pipia. Nah, belum biwano ya. So mga sumpay siya na ngutingin niyo. Sabutan tanong. Ikadua, langon tanusan sama na. So kapelong biw sa lawas, kapigo na langon tanusan. Ikadua, na tetay-tay tano, nagugsum bayang tano, sulut tano sikumnya makapepe bangalatan. Sikum mga bainamateng ka, bangano sulut sa kinda tamo, tampan na masugat kalungan namanya silang ta. Kawan. So pamilih kan sa sulut niyo, sumaten ka. Nabagi mo to amya kadab dalap kinda to ngate di kan may layo padiu ka ni kay leno na kailangan na makasila minta. Sirang ta. Mateng ka. Ya sabutan niyo. So mas mga dato, na wala kay ni kawing kan lagi di sulutan ka. Ya sabutan tano. Are mga murid, wala igawin ka lagi di sulutan ka. Una sumya mga piyap-piyap kimun yun na ining sulutan. So di nyo di pangurma. Ano ka naman mo yung grabe, nakakimun. So, sa adil sa mga piyap pangalatang. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na lagi doon na jagit yan na matas.
Asub sumapot dia kumarigan sudutnya dikira manutu aida. Sudutnya dikira manutu aida. So gina ni suatan gina sekarang mga babae na digapar. So kakakamutan si iku mga dato. So mga babae na digan kakamutan man kaya siya sa para kanang so kakakamutan. Sa kami mga mama kakamutan kanun sa kapasang iyo. Sa kanang mga babae makaw makano sa walay buwan ko kakamutan. Niya ko masih mister tiga kaya bukaan. Gina ni kakamutan niyo nabasisa na kawan. Nabasisa na kawan. Sa walay da muskilaw sa kanang mga babae ang paman nakuan. Nah, liro si sagian ka Idul Fitr na ayat sunnaun na kentang daan si kudat tanong pangkapakaliw. Kaya sabutan bida Su'idil Adha. Su'idil Adha na ukatigertan wa di tanong kuman. Inunta ko orian kapasembeng tanong Sa'id na gitu sunnaun. Saya na inuntanukan kagi andai ni ba saya menyatan ke suka pakam bibida o kapam muasana suka buka inwaya sunnah na kentan udah na wana korma ka na kang ada sa korma na udah na sadun sama tatagu sawalay niyo na gina ni mas mapyo kang anu mapita na kang anu da si kuda niyo panakadiw sa walay umigabi kami masa kasapa dan na muskilaro udah bangga korma girat mana Idul Adha na ino to kagi uwan na sumber intan na aya mas mapian na sika paganekeun ku sumber inka na agi wida kalatan na matitan mi kapanung bedi sisa mga araban na nanda ni kapasa dukot ba na sin sa giyang kota diran di sumengan na rosan na penung bedi nama pasan na ruiran limbeni bagi-bagi giyang kota mangasap nama kau mamampu na gibu kipinda turnian na kagi siran na sami de siran ni kapamaninda karena baru pemula masum beli sukambing na kalau ni tanah ini tadi dah memiak adalah karap yang tekan dirasa andi di bepala panagi na ni panganong kando gina ni ko ay miya makala sukaray la na di kato na baka teman-teman kapan na ira lagi du tuaid na ira miya gana siran na isa kat miya kana laat talang na isa dun kambing matang at kabisurin dir tiga di ini malanga lagi dia gitu ikatindiran do ino apiap ng pamana ag imialoy tanubunan so mga pagkikar kanu na ayam nama pia ko akika na kana pemutula sa mga tulan yan si pemutula ko mga susulan yan yuti mapia mga lumang atas gina ni mapia sisagyan nga na nakapalutika sakya riyo ng mga ulama tanong na Tiku Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqlu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin wa ya'kulunna witran. Ayat 3 na benar Nabi sallallahu alaihi wasallam nadiskan yang beliau sisagian kana Idul Fitr taman sama kakan sekalian daan sa kurma. Tiku Anas. Na ayat pekenian naso gan sarakada klian. 3, 5 Pito, siyaw, sa pulawisa, sa manutunawan na paano sa walay bered, natlo ti mana berida kanangka. Ya sabutan. Nah, gina ni kawan, kan makasugat sa giyong utakwa na tidak hormatan mo na para giti makatulun. Ikapata suan dan sunna amya kapia suan nagyang kanan akapenak birtano. So kapenak bir tano, na tano din yung anak kapenak bir abu bukaan tanurong na anak kapenak bir misusumpat ko sambayang. Iman to nga mapit ameka magrib na makasemeng tan sa magrib na koorian sambayang na penak bir tano. Makasemeng tan sa Isya penak bir tano man. Mapit ako suku penak bir tano. Orayan luhur penak bir tano. Orian asar penak bir tano man. Tano din yan ko penak imam rakano. Si kuluhur na mapasad kano makasemay sa luhur na paguluan ini sa mga tawa ko penakbir uning ka na penakbir ka kansiyan mo makapanakbir kaya sabutan so tamang kuasar mapitaw gina so takbir ami susumat ko sambayang so so takbir bubukaan panurong na ipun ko kasudu magrib na piyasi ka sa walay piyasi ka sa padya na piyap dalakaw ka sayap melengka taman mapit ako di mau masuk maghrib na kepakai penakbir tanun. Ya sabutan tano o priun yung kano sungano sa beach na si ukap sungi sa beach na penakbir kanun. Yuti mas mapia suan tano
Gina ni pamana kadir wallah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yukabbiru yawm al-fitr hatta ya'ti al-musalla. Ayat betul Nabi sallallahu alaihi wasallam nadi sekalian di mana kabir tama sama kaum maskanian ku musalla sembayangan sama nuntun amai kan sultan sa pantar nasional na plena kau kanun na penakbir kanun. Kenapa kailangan ni makau matan na bukan rubu penakbir madab kedar ketan wa benas amai kagian ni suantan. Tegi na sukili unun pedko sunnapan na sukili untanurun si iko kalama-lama amala. Inun tahu anna uzur. Lagi dagian kotwa miya yang gulawla si kumasang Nabi sallallahu alaihi wasallam sa minitin de ku masjid yang kagi sabab sa miuran. So amai karena kita noda uran ya kape subetat nasi itan uling ko kalama-lama. So samanan wana penganagsan si sagyang live tanu. O sekay imam, sekay unutan si ko ingadiyo si kan sembayang ko kalama-lama. Si kan sembayang ko kalama-lama. Ikan masuan niyo sagyang kana naid na tigil na mukhalafatut tariq. Ay man na mukhalafatut tariq. Apakah sudah niyo, pakak bidaan niyo so inukitan niyo. Kaya sagutan tanong, amay kasunggan saya na osingan ng pagukid sagyang kaya isilalan saya. Ang anusan makauma na may kambalingan masikan wali betul. Ya niyo sikan wali betul. Na usunga saya nasi ka mga babo nasi ka mo okay sa tambar saya na may kambalingan laro ka okay na uga bukros amero. Ya sabutan tanong. So ayat kata Jabir radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'idin khalafa at-tariqa. Ayat betul Nabi sallallahu alaihi wasallam na igira manut wa'id nafsu paknian surang nian sana kawa bebugitan yang kulalan igira manut wa kesu. So ame kasundang saya nak kepesan tanong mukit. Ame kambening tan nasi tanupan mau kita miakatio ko insyaallah taala miakasi paka suku kita tan. So isa katir no mga ulama nakagian makaseksi. So ino kita tan sa luana mauri. Ikadua na para madaglap pupagay lero wana mga kafir saking ngedeno natira na andem ya mga punaging nga mga tao. Naru manatira andem manutum ya mga poon. So miya simeran agyan kotwa kadakal tano sakin itin dengan sagian kota sing batano siku Allah subhanahu wa ta'ala. So gina no anto na ni peniatan ira pigu ta sa idul fitr sara maniat ka pigu ako waswaswatang ko Allah ka idul fitr miya katyo ko poto yang ana miya kaisa bakon maka nagtasa takbir na kebetan ta ko puasa tak na boto ped ko mga betan ko puasa ti mana kabiro ko man Allahu akbar Allahu akbar buka kami. Kenapa? Dah otomatis kalau 50 mga betar berpuasa, muna kiusin saya, kalau mga betar berpuasa. Kenapa itu benar? Nah, apa ini udah? Ya, berilah pun yang salai bukan dikukan mau dikuskan pelakaya kesaranita. Kata sita nuku kituki tukas semeng said. Ayat tigian rakaat to kasuming sa illa 2 rakaat. Basta si tinde tanudin yo sirtan na itinigdan na kalama-lama. Na basta si itinde ku kalama-lama na dileng kailangan lubatan og sunat makaw matanurun. So makaw matanurun na kapaya mo tutirud na di kanun sunat. O si sa masjid itindag na nene nga pakasuli sa masjid na tahiyatul masjid. Okay, nakagisitan ng itinag sa king yang kalama-lama na makaumakan na kuto di kanudan. Di kanudan sunat. Dahil sunat ko pagaling yan, dahil sunat ko oriyan yan. Makaumakan na kung gusto may sa doha. Makaumakan na kung gusto may sa doha. So, gina ni kuhan, 2 rakaat. Si kupagan na yan takbir na makapito tanong makatakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bupung matian. So isa tu tanusan, si kupagletan mga takbir na di kanun zikr. Kan zikr Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar dan namushinaru. Sa ketan dan yo
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar habib kena kebedia subhanallah subhanallah subhanallah. Umani pagletan takbir nak kepakai di tanurun di zikr. Ya sabutan kenapa kamu Allahu akbar? Nanti ke ika pagena ini. Allahu akbar kadua ini. Nah. Ke ipos kalau kumap ya. Ke ipos kalau kumap ya. Ya sabutan yo. So, cagiangan apa ketan mga takbir na ya mapena di kanurun di zikr, di kanurun di zikr. Suika 2 rakaat na 5 ka takbir. Suika 2 rakaat na 5 ka takbir. Isa pernah ayam apiak mati anu imam na suratul a'la siku paganay. Suika 2 na suratul ghasyiyah. Lagi din mamuna isa pernah mi aloy na susurat qaf siku paganay. Suika 2 na iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Sugina ni sunnaw. Ugina upunda no batian lagi ngana qaf, ugina iqtarabatis sa'ah. Nah benda denda pagulu terket amai kan next. Tigirna matas. Ugina apian to na ibieto imam, faqra'u ma tayassara min. Ai sakeparwan kaun matia na batian ka. Ugina umia to sagiang kia piang alu ya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam na dalawan ya nama pia. Nabu kurik sesambayang apa salah kau minisa kamu kurik sesambayang apa yang benggingan nak takbiru omani patsu imam ada maka panakbir nak kurik penjusambayang tanu ya sabutan ka sunnah yang kota mga takbir nya kaisan na miyang gulaw la sigudap masjid aku ngamis sa marawi adna imam mina miyam maka dugawi miyam maka piragawi itu akya wafatul luksian sinaya nakagi umaka takbir namanya ka lagi dukiran na beberapa guloko sabab sagyong kotwa kay wafati inayan ada sampai kuido nakia dipatanya sumangap de takbir miya takbir ko paganay ko ikadua rakaat na ded mga takbir sa takbir na pemeti demasa ay biete suratul fatihah nakagi ko na inusay niya na tigin apya mini begag pamana maapya kunyo kaya sunah ayat kudun kaya tademan ko kaya takbirang sa ikadua na tigin na suinakan sabab sadan yang karauta saging kaya buka na gitu ka pagpangaguro kaya so kore ko to apa yang betanon mi bagag agi mo tatakbir okay nakatayo tanon din yun yang na kibibidayan na mga takbir na umiyori ka anto na isuan ka umiyori ka anto na isuan umiyori ay berarti na nitil kita na lasite nakagi miya traffic sirang miya dili sirang kukaplira. Nah ayat keswaian na oriyaw taka agi mo tayo ka 2 rakaat na may katindeg ka sa ika 2 rakaat ka kapag ka kumplito ka na takbir ka sa 5 kaya sabutan tano na umiyawri ka no isa ka pamilya o di na namiyawri aan na itungan yan na kepakaya sumibay siran na mapagsagyang mo tajama sumibay siran na penambeng siran mamusa aid apya siran miyawri na ubas kabu miyori na apias kabu na sumengan sa'id katenda man ay miyori ka dang arota kaya sabutan tano so gina ni suan tano ugay na awan na sa gurong pong miyori na kapag sumengan sa'id sinsag yung utamasa na gusto miyori nagiti suan ka sariyaw takaw natin ka na panagbir ka din orian yan na orian sambayang na esuan tano na khutbah pangutbaan قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا أن الخطبة بعد الصلاة داتينا كتوانتان وبخلاف ساسو خطبة عيد الفطر عيد الأضحى naku urian sambayang gim bidaniran agus sambayang jemaat asul jemaat naku nada asu khutbah na gugusu sambayang liuro na isam na kailangan na mainang ka sa gengkaid na uwa dan ada maka bagay sa pitra na baganian supitrannya si kudat tanong pangkapakasembayang sama na benda lang tanong niya kabagay sa pitra man to langon wan ada mga bagay sa pitra dapat na ada menauras sama sa di tanong makatin ng isa kuha emato na mapapakay sukil yun anda ni kau mau maghrib
nam sunnah seuras ake perintah ko pitra tamang ko subuh na makasemeng dan sa subuh na wajib sukiliyon nanti ko ustad ato na isunang na dakipir na pitra o kata para kasagutan para kabulungan jurat lagi na wati ko ustad miya kapya iba ko demang pengutang ama puno utang uli na bakon na gigisu na kan bakon beman ko kana miya ilay sa pisip kami man ko sa margaso 3 kali 4 tahun menghadiri itu benda demi fitrah yang nah ini nih sebutan hukuman kata hukuman oketok ni sukni mapita abuka nasadin salawanian lagi demi fitrah ni ya sebutannya sakulukan apa milih sekagu sukar mangka walukai wata miaton kasukni mapita miaton kasukni mapita miaka subra aya bumi ni subranian naskanu bunderu dupa ipu kagagalong yusa pitra na apias kanu bunderu dupa imiaka yusa pitra atian demenai dan kama gagamil yusa pitra suwana watwa wata'a suwan wa wata'aka kaya sabutan itu sudah yusa kau insyaallah ada kumagaga itu na sunnah ada kumagaga so miaka tayo ko po to insyaallah o ada manami pitra ka na miat on ka sukniyo na sumi pitra ka na kapag na pitra mo to na proses saya so ini pitra ka na kapag kaya pitra ka madak na mi pitra ka at sa wala minita puti ke yang margas na kapag kaya pitra na kapag kaya pitra ka penonto asan sa kidi yang kau kapag kaya pamamagay ka kapag kaya pusaan ka penuh bangga pusa odi nangan insan ikidi engkau nak kepakai asal di ngaya raba penuh kaki susah bawa naik berapa kian namanya kami kasih mengtan kapan isra foto yang mutar penuh mangaluk stanwari asiran wallah mawi jiran camar gesi kira manuta buka benar dawat siran naik berapa kirana oh cala watak ya kan yo nak apa isra apa abadi ke perut niran nonton akuan pas ya ini dalam gina ngumanuk. Nah kenapa begitu gitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang apa ya di benda macam ada harga lagi tu marga jadi gimu tapamun anja kaya pakada ya harga marga. Kita menanak kewing nah anamnya guys akiatin anak nakawing wata ko ini. Iku benar lucu ngedep. Besiran dan abang nama ngamaruni. Bah kami memuda panulak ko mga irana canda tu. La ilaha illallah. Kenapa begitu yung kita? O na mga panarimaru, na di sila ni mga panakoto. Nah, gian kaya pitra na inutan ini ipeliu atik Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Tigiana ini paliu gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka pitra tuhra lis-sha'im ibsutikum yang muasa min al-lagwi war-rafath aden dena miat terwas sigura dua beninian. Anak gua adem penakap kedusatan sigura dua nakap kedusatan kabe ini kayak ketan sudu setan isai setan kayak ketan abu kayak ketan setan asuritan ukilai nasu setan lagi no apa kayak keti orina su setan lagi nawai orina inam pede kan mana setan lagi nawai dikan di mana rawai nak keringan yanden dina mapeda tarawina orina ka kapatan daw rakaat na kuwi ka lomiu ta ka anak kuwi sa nah gitu na setan na pilay lagi nawai ya sabutan yo ada mana ginawa ya maaf ya ada menaga pakai sudun sopedega sunju dingga dingga kesaku igan ka nah ya setan ka ikan yang kesuku kusim besi ko Allah so kailangan naskay maka tuludun sa anda manay maka panambaya anda manay maka titusudin niya di kapag so gina isutir ketan mamaya mamuasa ayam mana hikmah sagian kay akapa kamu kita no sa pitra na isuti ko wasa mana sumia mamuasa. Ika dua nakate wa tu'matan lil masakin. Imbagi yang panganangkan ko mga miskin. Kate sumuganda no runo ini sumugano. Mega ko nakya bugani ron na imam amalay pirkaniska.
Tiga tu muslimang kabar acam bayang adik kerap cinta masjid. Nak lagi udah kan nanti teraka nakahilaks. Oh, kenapa yang lawan sudah pernah mang ustaz? Gak kepada ustaz nama yang tidak kan sekarang. Adik kerap tuin sa miskin, adik kerap tuin sa fakir. Ayam mengental saking yang fitratan lagi yang dua. Al-fuqara wal masakin. Sabutan lagi yang tuin sa fuqara. Ia semangat tahu amaka pita na di makau tuna di makagabi na di makapita mana din ketang topso kenira din ketang topso kailangan nira yang kana miskin namas mapuruk man adiso fuqara ayam tuan sa miskin nagi na sutik tanwa anda ini bang matoon yan susukatan yan na di man makapumumugay para saksak tulang sak-sak tu dah. Mato ni sukni ni mato. Nadin mga pamamagay katingin nas kami manikag gutom. So kini ni tuisa miskin. O di na mato ni susukatan ni sa piragawi. Na mau magi mo tagawi na dedun. Na kailangan na mga susugat at mana den na banian lawan. Den na banian lawan. Mana sak-sak tubuh. So kesukatan sa iko pamilyan yan di mga pamamagay kau mamamagay na ay sila ni miya gutom. So gini ni maganda loro. Kailangan na aya kiliyutan sa pitra na si iku dapat kapakasumbeng said. Di kapakay obatan iliyu sa pitra si iku dapat kapakasumbeng said. Di kapakay obatan iliyu sa pitra si iku riyan kapakasumbeng said. Aya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Sadin sa itunay niya sa pitra si kuda tanong pangkapakasembeng na tiginaginan na zakatul fitrat yarima. Sa demma sa kito na iniyan na koorian sambayan said na tigin na sadakaw to kung mga sadakat. So napaka siya kapag tigin na ilinan sa fitra swata ilo kapag ilinan so sa fitra swata ilo. Ada sukatan niyan. Ano to rin niya? Tiga nung bumiyalugat. Oke, kapakay insyaallah. Oh, gingan namya kay sila kapakay idinan. Aya di kapakay idinan na suding kadingges tuan. Kaya sabutan o di nasaka sumangalok ka na di kapakay ba idinan. Sumbalalok ka na di kapakay. Sumanga makadatu inakabay. Lagi din na sumanga wataka sumanga apo ka di kapakay. Ugay na wana pagring ka. Nabanga dingges tuan kada mga bang bangun sawalay ana sarili niyan manggo pamilya nagkapakay ibuging ngon sa pitrangan muskilaw. Oh, opmano adna pakiwatan ka bebeling reka Skype ka kanon nadi nga pagi din sa pitra teknik an ka makakasuy. Oh, di kenapa gitu? Diga pa kayo to si ito si ko pamagbasa na din dingges tuan nadi ka pa kayo bani idina sa pitra. So ato na pedasuan tanong sa kiyang kail. Pedasuan tanong na kapakay suditan di katerwa o takabbalallahu minna wa minkum. Anda ni nga pakasumbengtan na kapayap gagis na kasupadegan na penggiraw ka takabbalallahu minna wa minkum. Ato na imano to tarimaan rekan wallah, tarimaan rekan wallah, butarimaan yan rekan. So mga sahaba ridwanullahi alaihim nagina ni su'aniran. Takabbalallahu minna wa minkum. Ya sabutan. So kuano. Gini betul. Ikadua silaturrahim. Pada suan tanah sumpatan tanah sokatutungan nai. Wana miele katungan nai amia tidak kanu makatuna. Inu mana yang kasembeng na. Apa mau ke wana sintran na senangun. Ayah kasembeng na. Namun bisa kamagingin na kisah sa sikukap sembengiran. Kawan miele katungan nai kami tidak kanu makapagilan. Pangangar tingkat digan diperilai. Gini bedanik mo. Lagi dia na idkhalus surur. Idkhal as-surur. Yang mana idkhalus surur na perapian ka ginawang kau sadakaw bisadakaw. Suba na pagagagarkan wa apiam inilan wadir na ipamgini yang memisi sambayang. Suba na pagagagar ketanu amya ka preparat bisa kenu misi sambayang. Suba na pagagagar ketanu pengusangan yang sang kedua tema 50 mamagatus kami api-api ginawang ka. Okay, namay ka din nakakagasan api yung buka pakasisinga ka. Ay perapian mana ginawa tanda nagilita ko betul makasisinga. Kung ramamay na nami ibig atika koya ini. Ano ini Aidil Fitri ini nami ibig kapan? Api yung buka pakasisinga to na pradis kanon magsmailo.
Ya sabutan yo. Jadi itu nama di mapes main lakan mapita. So ini si ko pagano na tiga lagi tu lah pergi main lakan lagi do ko mi ibi. Praktis kan para mapia ka kiler tan mapita. Si ko kuan kapada na sa iba kapya ginawa o pagaringga. At-tawsi 'ala al-ahl ay mana suka pemilihan lagi duka timu-timu wana premium lagi nan manika peratu datu dia. Kenapa ya ka premium tan na may ka adna ini adna timu-timu wana salakaw. Aya mape kita lagi dia kami yang aku akan usah belas. Kita lagi dia yang aku akan usah belas. Nah, aya mga di kepakaya suan koid. Na banga benay misem yang asain namin ibaga kasusubu. Mas mapan susubu di so sampai ngaid. So sabana mas mapanda kagedamairan di Ramadan ko tahajud. So tarawih nami berbagi rasulu rasu asar dan ini berbagi ngatutur silan yang kapia tanu. Mas mapanda so 5 waktu. Adik yang ngana tarawih, adik yang ngana sambayang tahajud, adik yang ngana sambayang witir. Gagawin na di mana may sa tarawih. Yang semeng sa isya, maghrib na yang semeng sa maghrib kagi tutun. Kau dah tutunya masih dah daki nak cawan-cawan lain. Nah begitu. Oh. So banga-banga sambayang. Ika dua na ini bah. Kenapa ni ngapa kasem yang said na mereka luhur na ini begekam masuk sambayang di. Kenapa tanu muslim na ikira buaid. Muslim tanu tanu kau yang berita. Lagi dia at-tabarruj kana mga bay baka nung binayar sa baning pagkasubra. Oh, baka nung binayar, baka no pamana subra kam sa kubing sa kapot ng mga mapita ko sumiyan ang koyaw ini. Subra sa kubingan. Ay ano bakang gagaw na matukoy ka koyaw ini. Kaya kurang na eskortak. Oh, sekarang apa ini baka nung binayar sa subra, mapita sumiyan ang na baka nung binayar sa subra. Tay, lagi dia na sudi ka pakasugo mama agububay kailangan na matanuran dan mapita sigop si sambiangan anda paugit sumama anda paugit su babay. So kailangan na matanur pia-pia kapay lagi na emasya na mamasan babay natin naman ay datan makasupako kita na may agwan narutan susupa-supa ka sa tambansa. So kapangayasuhan tanwanan mapya na pakambidaan so o kita mama na buso kita babay ka andi makapsug sumama ang subay. Katabi na giyeng nga manguda, ari manguda o. Giyeng nga manguda, giyeng nga raga. Nasigurat na disirahan di Syria. Tiga kau tahu yang kita merasakan. Tidak kamu acum yang bibi acara kau maiman ka. Tiga itu mienda aku niat membunuh ada mengata tidak bagus sudi. So ayat nama pe makapsug so bubukitan mama aku so. Bye-bye. Lagi dia nadikan no pemamakin lagi haram. Kenapa mapasat su'id namanya kau manu sawanay pia kam tunin no sumusik katigyo kakap lamilam iman to keles kan udah. Ren apa kam betul-betul nggak sumusik. Kapdip di kan bu. Ila wana ditendi matero suskanwa na mga trakyan uli na dimneda ya. Na bakan di plede ke pakam betul ni sumusik sa trak. Tiga na uli tuda-tuda. Hubungan kapan tagi kapatay pakawatan tanawan law karisgrasya. Na marata so kiaurianan leka. Asik kami yang taisa yang mutam music. So kapilibdi kan nunggu. Lagi dia nakapag-israf. O ay nangkakakan na ya kakainom. Na di tanong pag-israf. Dahil na may lang ang mga panganangkan o dinangan insan. Taib. So Al-Hasan Al-Basri. Natigyan na kullu yawmin la yu'asallahu fi fahu'ailun. وقال بعض السلف ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن طاعته تزيد. Masya Allah. Tigana tigwal Hasan Al-Basri. So man gawiya dirun kedu ditanurun pamana kesupak sub Allah, ditanur di mga pangungutan ko Allah, ditanurun pendusa na tigana kepakayan tu sa'id. So sabar ko mga salaf na tigana laisal aid. Kenapa ya tigian ayaid? Nabaan tawa ais sumyurut sabagu amya masao. Da muskilah pemasakan iman to. O dinamya apa masakan sa imbukan yun. O ginak na begitu muno-puno matagu ko pamikiran tano. Mapita na pustaka nanti ke I have my new outfit. I have no panganda tahun jo price. This is my new bag, Louis Vuitton. Nah begina.
Na bagina, kenapa tani berbagai mugagian pertuangan ini nama susurut tanu mapita. Ayat 3 nanti tu'aid na liman ta'atu tazid. So sekalian untuk asok paratiannya na kumana. Misal yang tanah Sa'id, mian kegiung kota wasiat, kiau manan agiang kotoa paratian kaum. Kiau manan agiang kotoa paratian kaum. So bimbas rahimahullah ta'ala na ayat turian. Al-wajib an yakuna al-'idu syukran lillahi la ma'asiyah. Ayat paling ketiga nama badui su'id. Apa alamat ku Allah? Kenapa kan dosa? Kenapa kan dosa? So Muhammad bin Salih al-Utsaimin natigina al-'idu fursatun li dzikrillahi la lil ghaflah. Gen ke sambayang Eid, udina gen ka Eid al-Fitr, Eid al-Adha. Na opportunity ini, fursa ini, oras ini alhamdulillah adingga ditedentadem ku Allah. Kenapa tigian bakaun kedipan? Kenapa tigian bakaun kedipan? So Salih al-Fauzan Allah yahfazu geng ya kapapantagan na mufti sisa geng ya Mamlakatil Arabiyah Saudiyah na tigian idharul farah fil Eid min sya'airil Islam. So kapag ilengka sa kasusunur ka sagian kana Eidil Fitr na pada nantigian ko mga simba at kilangan siku Islam. So ayah-ayah pakorenan tanurun naging yang katuruan Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ay simbang kasukanan kata sa mau makau kapatay. Tani maknana gina suki bulus entan ko simbatan oh kenapa bu iman to Ramadan kapdip digan bu wanamya nambeng rakano iman to Ramadan terus niyan din. Kenapa siku ku Ramadan minita manta ate isita bu muslim ku Ramadan. Sadan samya nambayang saging Ramadan mitobat si kuala tarus nakadnanan gengya giga pagabaya iyupya tarus niudnanan oh di mana masuk anak kedes baya iyu kedes kapag sasapung sa aurat so tarus niudnanan kasimba entang si Allah si kutan dari uditan di kapagintaw taman tigin sa mau makau kay al-yaqin mana taman sa mau makau kapatay. So ginga dambaon kata na lambar tanuron o ba na mga pakay sa iyo o di nakabaya yung makarayagrukan mo na isi niyo bu. So pemangin tanu si kuala tarimaan wala so mga puasa tanu so mga tahajud tanu mga sambayang tanu bari tanu wala pad upa makamara dikasih bukan arakaan rinaan tanu wala nagusto mga luks tanu so mga darudubat tanu so mga muriataw tanu amyang awawafat. Umpian Allah sebetadu mga muslim tanto apa pasangan sa mga muslim nagupuma padan yung kupangin yung panaging yaptatun titun kumamnya makalayar galang taman miunod sa geng gasolina sobrang magato sa geng gasolina na kepasangan dun sulitan di kapagintaw na ay pemanitan ko Allah na kalbulbudan tanong ko ditan di kapagintaw naguaya pemanitan si ko Allah na isampay tanong niya sa geng na napakataling bulan Ramadan na inudan. Tunay miya so Arabikan inda sa Saudi na syawal kiran luna saktan sa Pilipinas na inakal ikaterti sa punatan na kiswa may ka-Idil Adha nakagiswa Idil Adha man na simi susumpat ko haji simi susumpat sa giyang na yung Arafah so sikan ba kaunod sa Saudi sa giyang na Idil Adha kagi asiran katatagun sa giyang na Arafah nagusiran paman naging ka na Idil Adha na misusumpat silang sa giyang kanana malasim bagian na sukap na haji sukapan balik so isa na nakakuha dinyo nang kuadali latigyo ati amay Idil Adha na salakotan mamdi baka unod tanukiran din kagia anday ni ba si kiran nagyang kutuwa dikap na hajian api lang no inged kenapa sa katanong bu api lang no inged laro kasiran na pagunod kagi sabab ko kay susumpat yan ko yaum Arafah nagugyan ka na ikasapuluh ko Dzulhijjah adikap na haji nagu sukapupun mumbali so paninta ko Allah kay sabutanan baga pa kay tigin na pagunod sa sambayang so babay umay ita uway niya kapitan tabir ka no an gira ko na miya wafat na aya susuan yun na bakan limba ka bakas so miya wafat ko na amay kay pananaw sumeng tang na bu sumeng nasa polo 5 kataw beto sa mga babae na miya kadagdag na makadadar pa
dapat nasunga sagiang kotamnya wafat na pagerdeskan dari para dukan jangan sembahyang ka. Kaya mana titu katibo pagile ni sutitu katibo. Nah si nunggu pagem-pagem na yang kia wafat ya. Si nunggu pagem-pagem na yang kia wafat ya. Ayah benar-benar tanu na maka sembahyang tanu kumia wafat. Kedua benar-benar kan nasi kumangada tu na maka dulu tanu koke pada bangun. Si sagiang kota kapsem yang ikumia wafat na ayah benas kaum na lagi dumia kakuakasan lagi dekalau palau benas miyak kalan abelas nasir kan isir zata brile ko ni ben mga bay pero miyak kasem yang ramzam ya wafat nanti miyak makasem yang wafat nasa pada den ya 50 idin ada tanun sembahyang dikatawan naiman lagi tu kawan tahu insyaallah besar nama wafat nari para dukan ameng kapsem yang nakuan ay unut kan sikan sa likod kenapa kan peroko kenapa kan sujud Allahu akbar mati Fatihah Allahu akbar takbir tanuk mana selawatan sun Nabi ya kan bulbul Allahu akbar ay doa para kami wafat Allahumma gfirlah ya Allah ilaika ya Allah kalimuka ana doa mi alwi bersama tas Allahu akbar salam tanuk sakawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan bulbul. Kenapa kailangan bertanong perokok? Benar sujudu. Benar semua yang samnya wafat perokok sujud. Nah, dia mau terubanin dan selai. Kalau namanya ini bertekat. Nabi semua yang jamnya wafat tarumnya wasu sujud kan. Oh kan namanya gulau lah. Ini nomor daging ya betul mamuka. So ini yang kata wana di mana nak. Ada namanya kaisa membuat. Paman ayah gedemeran nak saja gitu. Nah, anaknya wafat kiran saya ngediran nah gitu. Pihak imam yang sitan nanti ina dan untuk makasih yang sampai wafat ke pem yang wan yang sama madrasah nadi yang kata tanudan. Misem yang sampai wafat naromi yang kosong juda 2 rakaat. Kuma pasan siran nanti gigi mau tamang makmum ya nah. Ustaz ini yang misem yang naromi yang kok agus juda ga. Ana din yang kata ni sembagian dah kagi una duminingin kira nanti na sana korona ya kepitak. Sana korona yang mazhab 36 menit taman. Ada mana kesem yang ada mana ya semua nak amnya kaisnya kan belum siran mangat takbir. Nah sana kok nabi tirang ko wan kami yang PP membutuh ayu mau kemakiran. Nanti na ustad amila kai. Demi sekakala kai numayo kamu watan lagi mutadal pairan lagi kesem yang amisa kawan. Yung utamnya wafat anak 3 namanya ribet kan. Semua yang tanuk kurma timut-timutan. Anda so kayak kuburan. Iya naruna anak tidak mawatan. Nanti dan mana sitan semua yang sakuan. Nah, niatan yang benar ditan di semua kan gitu sebetulnya salatul ghaib. Tapi semua yang nami samia korek lagi mutas sambayangnya. So gitu kesuai no. Nah, kesabutan tanu sama itu. Nah, ya benar-benar tanu nami sampai 40. Anamia ada yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asumnya wafat. Nah, makasih membangun 40 katau ipagi nuntulang keluarga merah. Kenapa di paman aku to? Kenapa di pamagadima? Kenapa di nananas? Kenapa di pemalian? Nagingnya gelbu sabadat tanu kulidangan insan. Mana si siap niran so di mawak toiran. Ndiran kebelag so di mawak to na. Ogian ni makasih membangun 40 katau makasih membangun komia wafat na kesapatiran. Ya sabutan yung inugira ko nagpagasi swerte sumya wafat taminay haji karong kaya pantagir sinni kasumbe nga sa Baitullahil Harama Allahu Akbar milyon ngibu na muslimam yang kasumbe lagi din nasa umatatag kami sa Madina na umandin makapasa de sembayang atau si mga paralo na ipananawagu imam salatan mayit sembayang sa salatan janazah anamya wafat. Nanti gue yang makaswir tiap yang kaya ya sembayangan saya mataan kang gibun nasirat tanuna di 10 gira gua nadi di sembayang. So inos kan mga bayo kita nasungan yang miapat nari para dukan. Igi yang moto akuan ada namang ada tua benti untuk saliu. Ada patugas no pamagubdeskan pernah namiskan. Anda nu sembayangin. Nah, di muka minggu depan api 2 kabat, kaki timnya ulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ami yang api ragawi, agi mau tadi kasih ngero. Upama uditan ke menjagi mau taderpa. Wallahu a'lam.
Nah, badan na pa kasi tanong sa sana miya kadagdag. Tay, anto na suy pemgaya salawat apirak sa masjid iraid bautu wajib. Kenapa bautu wajib? Elang na mapakatanaw to imam at iyan lagi na uub sa masjid tanong. Sadaqah. Oh, sadaqah. Benda to kuan. Giyana na salawat na benda ay pakasalian. Namya kaysa namya ngutubaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na siyungan niya si mga babay. Ato na ipiterian kano mga babay. Sekano madakla pekasul si kunaraka. So miyan yang tiyan na sekano hindi dagar si kunaraka. Nasisad ka kano. Na pakaubay niya no di uperibad na subilan na anak puntirya. Na ayamya so mga babay ang mga sahabiyat. Na languno mga bulawan na awidaniran mga pamakuan na matatagukiran sa giyang tauras na iniitugiran si iko giyang tapuntera. So saya mga day no mga day ginani para tetano umiraw tanong kanwa sa kanoy mada kelataw ko naraka na sa mga bulawan di siya ipagitugi siya. O di malako nga to saan ito sa hilirang ay alipit sa mga bube. Naniman na lo, benar di tanong magago, naniman. So kailangan namin kalaktan sa tarutok suka neraka. Benda gila ni pakasa lagi ang salawat-salawat. Ay pagalitin gila di tan bisembayang. Dan muskilang bagay kaum. Okay na kailangan na mapapakatan na ando to pagusara. O si imam na tigil na imbagay ko miyang usyad. Ipsil ka kung mga miskin, ipsil ka kung mga pukara, o di na ipamasasakin, kanta no makakanamay, o di na ipaguman sa masjid, na dan na muskilaro, dan na muskilaro. Makapanta kayo kabagay sa Petra, miyan ka naman tuwag ka pa kayo kabagay sa Petra na talugawi panada kaum mu'ayin Petra. Dua gawi is agawi ada niyang kaum, kapag si ko 27, o di na 28, kapag si ko 28, kagay o di na si ko isa gawi kagi ay katawi tanong na pagkaniyata tanong nada tanong makaniyata so pa kaya na miyam gay supat kumakila lang sa Petra na ina ko Wednesday katebatan niya kasipon na da muskilang insyaAllah da muskilang inuntiyan ni Mas Petra yun ang miyam pa isa patagawi basiran pagkabagay pa naman sa Petra kanaba insyaAllah dua gawi ada tanong kapniyata ibarat yan na ay kapniyata tanong na kagi gagawi ang Kamis Siko sanakan nagkapakasalasan nagkapay ni pamgitan. Siko arba nagkapakay ni pamgitan. InsyaAllah. O di na siko arba dapat iman akya pamgitan sa Petra. Mipuunro din. Mipuunro. Arba na mipuun so kapamgi sa Petra. So masumya kapagay sa Petra sa ulampan. O di na isa kapito ko yun dapat nga mabuka. O kami yun naka-advance. Kaya mapetan no ka always advance. Nawa nakiliw nga Petra ka, pero manaliw ka purma sa Petra. Kaya udan na no, paman namya makapitugoy, namya kaliwan sa Petra. Nawa nakiliw nga purma sa Petra, naliw ka purma sa Petra, para miya kasiguran dyan. O manoda, na pumang niya nga ko Allah, tarima niya naging utamiyaw na Petra ka. Yan ikulaw na. O ayun na. Oh, ayo. Piurukan na wata. Sekay ke pakai. Okay, nas ayam nama piang na tanak ko. Ay dapat na magngairan japir ako. Ayan na kami na magngairan japir ako. Kagi gira ko nakate. Ayan mapian na ibaratnya na sumada sigita, suwatata, suluksta. Ay ibaratnya no apir supagrita na kapag manabgan ta sa dia kata. Baram yang bangun sa walay. Na tumunak na ibgingaw na sadaka. Kagi esok ini bagan kau na volunteer. Na igira su dia kat na wajib begini bagan kau. Ada kulinda muskilaw ipagir ka sa dia kata. Okay na yung mapena na oras na pamagang ka. So asang na kapag maalang-alang siran sa sagya nagipitra niran na kaon. Kaya lagi dibuwata ka sira.
Daging buat takasiran. So mga mamaw na mahram kaya na digapakan. So nanabugan ka sa mga kiringan. Yun na negosyo ya. Bukan nga sa salakaw. Nadadan na kata ya. Dahil tigyan na kapakaya suka pamayadang sa puasa na sobra anakan ka ibarat na di ko patatanong dan pera. Natigaw subang agad sobra sumna sumini sobro. Oh, okay na kailangan nas kanong mga babae na di ka nung madlipat pera kaya bukan yun. Sumunod sabar na miya gumrana pagunot kirano Said o pamakwaya ko kapsimengan yan doon na di pagkataruto sa gawi na kailangan nakabayad yan ito ko Oriano o kapakasimyang yan Oriano kuan kapakabugan yan do. So paninta ko lagi sabutan lagi yang Aisyah. Dahil sumunod sa Saudi ko paganay na si ibadan mikut ba si kurangan o bar kapakay insyaallah. Berarti na minun ka sa Saudi nakagiman doon at kaya kabayang nakaisaysa na nada muskilaw insyaallah. Okay na mas mapiyaw pa mako nipu sa kaiman to. Mas mapiyaw nipu sa kaiman to. Apiyam niya kalawan. Anda nikapkan negata sa takbir na buka na apia na bagiran minun na Napa pakabatar suka buka. Apa yang betul mian kira na penakbir sila na de nabun muskilah. Taib tiga namay ka anabeda lang sa Ramadan na tunay paguna lang Syawal o bumeda kuda o gagagang kamamayan so Syawal so mga bedan ka puasa na pamayad kada. Oh, iti mas mapya kako na sa paliugat nagukususun na. So gagatan o pamayadan tanudaan sa mga paliugat na uga bupusa sa Syawal anam gawi nagiti mas mapya. O manutik di kun ke paruna kenangam sora sa Syawal atik stade bu gagakun anam gawi Syawal na ino suka pamayadiro na mata sora sian. Nadab na muskilaro insyaallah lamun to korik asar hadir ka mata gusukan darainon. Mga pamuasa ka sa Syawal na gawin na inindaray nun kan sa paliugat na ginanuspi ka kedusa ka makaptubat ka ko Allah kebeden kan sa taruto o mano pagagawa ka pamayad ka daan na ugabuman pamuasa sa gawin Syawal na mas mapianan wallahu alam paminta ko Allah kesabutan ito Ustad ka pa kaya mamaya subga kulang busa atau nagkakulambus at timyapitan nagugabungya di katay sa kulambus ay tundan na sa kulambus nada ka makanaw o ginamakanin niya trak sumayang ka nada ka makanaw pemuasa ka subur ka nada ka makanaw nagkapa kayo ta pakatarus na ka din pakatarus nga din insyaallah kami ni itong ito na di nga nito kailangan upang kabayadi di din kailangan upang ito kabayadi bagapa kay sumiyo ka ada abon salatul Eid apa man nadisimay sa salatul Eid ayat yan tong mga ulama tanong na susamay ang Eid na fardu ain maana ginani pada katerwira na mabagar mana paliugat ko piteng isaan so di yun sembay yang sa piti babaian na miya dusa sigurado so tigyan so udah makabayad kumiyang na puasa kapagaya mamaya di manto kita nabuni taman sa potio at terte berarti na muna mga puasa da nga kapamayad. Niya ti baba kini baga kana ko. Tiga mitubat ako kabayang nga kapamayad na kan. So kapag pwede nag-aapi amin sampay sa gin kaya puasa. May puasa gin kaya puasa. Berarti na si kumiya puasa na lima gawi di na magawi niya ko markasubasan na dako to kabayadi. Na iman to Ramadan na adman na danong kabaya anak kay bukan ko na tiga. Yung manak nun sumiyay pos kasi utang ni man to kumanin na paligod so kapamayad. Sudah mo kilaw na piyam yaw. Okay na kailangan na makatubat kasi ko Allah. Manin nakarelasi ko Allah dengan peparumanan ini sundi tekaw to agi mo tada nga kapamayadi bayadi ka. Nasusaban ko mga ulama na tigil na pagkakanggap sa miskin. Susaba dong. Kaya nasusaban na tigil na din kailangan no baka makakansa miskin. Kapag kaya pitra takwa tataan na batami susuda sa wala. Di, basta wata ka na di, apaw ka na di, loks ka na di. Takro itong mga pakasal ka. Nabu kaya badan mereka.
ay haram suka puasa ko Syawal, so pag nagawi iron, ag ito so Idul Fitr. Uwi na siya tanong saya, so niya ta pada bar, na darot tanong suso Syawal. Darot tanong suso Syawal. Tay maninifas na nabon pa rin so kasumeng side. O pagkagagalom yung so maninifas, asong sumeng tan, wag katawan tan, may kakuan na ano to si Mtu miyarukat lagi yung utababay, maninifas. Anini ba kapag sa walay kapag kung pangasasakit ay ibabagay sa uzar. Okay na pagkagaga sumungkop sumayangan na sungkop sumayangan. Okay lang na magsumayang sa kilid, sa ubay, pemakin kuwasyan, pemangning sarak sa diyang utapang ni mga tao. So mama namin tubat nakabay din yung sumyangaw na adan yung kapusay. Sa kagagania nun, pangandagdag lang niya nagyang kutas sunna puasa kaan mityo ko kupaliugata. Gila gini, ibarat yan, lagi cerita no, kaya pakatino deka, manambay yang mamu asana miya 40 di deka, tunay suwi deka, 3 di ku kehitung. Kaya dekala. Ada mana ketuna lagi din, kita kaya pakatino na may kami luksta. Na yeso ang anak, pakandagdag lang sa mga sunna simba. Lagi disambayan. Agapay mga makasalungan na mauri na, itong so amal ka paliugad na tingnan na mga tiyo ko pa. At tigiran na ilan so sunna niyan, nagiti-gitiyo ko po. So pakadagdagan tanong susunan, nagudi ka dito ba't si kuna kapay rilayan na kauto. Tayo ito natin yan ni Mieso, miya kang gagalba ka na karumay ko kadaun daw ko Ramadan. Ana miya kape, nung nga nanda tigra. Oh, mamalay kiparat. Ay kiparat yan, na pangamara di ka kasori, panangailaw ripan. Iman to. Naikasya yan na pemasa kasadula na tunduk-tunduk. Natin miya kapan nanaw dito gaga na makabenar-benarkan na pagkakangasan ng pula miskin. Ano man ay kapakati mo sa pera, pagkakangasan ng pula miskin. So gina, nagukabela nila nagyang utapuasa. Tayo, anto na paano suad na maintenance yan, nagkapakaya mamuasa. Dipindi ng sakit, o sakit na din nagkapakaya mamuasa, napakapidiyan. O masusakit yan, nagkapakaya pamana makabagarbo, na pemayan. O din ka pa kayo bamamuasa, lagi doon ang mga kanseryan na din ka pa kayo bamamuasa, o din ang marana karatay sa higahan, so dadang, kabagarian, adito dan na kesuan na fidya, So maintenance yan, nagkapakay si kos dan kau mo subunapi ino mga so maintenance ka. At nawatakan sa ingad na kukuan yan, o kukunan o inayan na ba antay pagkabagiro sa Petra, na sakama yan, naskay bagay sa Petra. At may kadi pagkagagasuin ayan na ba kapag naskay magay sa Petra ko inayan na ba damos kilang, ibarat ka na ng mga pakiwatan nga, so amairang na di pagkagagamagay sa Petra na kapag sakay kapian, ay bagay nga sila sa Petra, din ang muskilaw. O di nabigan nga sa Petra, so pagaring nga, di niya kagagas sa mga wataiyan, na natigka kate, Petra ano ini, pamasaan ni sa Margasiman to, na napitra niyo 25 kilo na 10 kanuro na pagkakuha mga pitra. So kapag kayo ito muskilaw kapag kayo sa Petra, so di sumayang na di mamuasa anam niya kapianan o di makapaso sa mayangin na ayat ni makapaso puasa niya. Ayan kapag kayo maganda no, ibarat yan na nadipusa ana di sumayang na di kayo kapag kayo sa Petra o pa mako keayukan sekalian na betubat adik tanoy pikir ka Petra ini na panambayang na pamuasakan na tubat ka ko Allah na anak yang perungian si ikapat sagyang kota pepengangayukan sa pusuiran apa magad sa diyakan wal muallafati qulubuhum okay na may kadin keayukan kay pepenganimu kadal na din keayukan ka penggirawan na semengan na din semengan na dingon bagan kaanian magdama ditan masusuat ko gad bakian. Ya sabutan to tay subay na yon kaya daw basta nami pusadaan nagubumi pigu kapakayo to o ay kapakayo to barat yan nami adar ka subay sa do kagawi na komya ka sa sohor nami niat ka puasa ka na nga kaya suti nami o makasubo da muskilaw lagi din na sumimbabaw na sa wala ya subo na se ko gagawi na riyon sira na subo majujunul sira da na buong muskila sumenga suti ka da na wag makapsumbayang. So kapamay sa puasa mapasat sa giya Ramadan nagkapakasita magpong Friday kay tigiran na naas pitero kay siparta sukap na anas na tiga naas kapay singa po Friday Saturday Sunday di nga ba nagtundu Friday buo
Kapakaya madubul so Petra si samani na usengad mimbali asada kasuisaon. Mimbali asada kasuisaon. Kapakaya Petra so amada to kasi ko umika di kamata kuto. Sika ko bapa amakada to sa pagari. Bagi nga sa perak siya makada to. Ibarat na sa pagarita na sirat namigi sa Petra na kapakaya ito pero kena berkata marani kay ibarat na rusaman na babaling. Umya nga anak pamilya nga mambuka ba kay da muskilaw. Nabakan yang dinggestuan kepakai, dak muskilaw. Tanay mo kito kapamayad kepakai di pakatundud-tundud subang pakatundud-tundud nga di kami penderaino. Oh, kepakai bisa Petra sa peraka. Surga kanu nadi, Petra kana marges kay gitu sigurado ko. Oh. Di ba? Tanay ka ba sigurado di sigurado. Sigurado. So kapag sa Petra perang na kaya supa-supa kan mga ulama na sotlo ti mana Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad na ayar kira na dideng kepakai. Ya sabutan yung nati sika ko dideng kepakai. Anamitin guna mga ulama dideng kepakai. Tumok sigurado. Naman na kay perang nariliping ko sa binani nga giyong utamargas. Kakapaya may kay pluno dia namanya kan daw pa. Tigi na may tumuna maulugum naging kay binani. Naya penuh niya nung may lain at lote maniolo. Aduh, tigi na may tumuna maulugum. So, da muskilah ko. So, ibang bangsa na kapakaya bagayulog so Petra niya sa ingin daw upag din pag Petra. Ay apakasan, ay kapakaya suka Petra man to, kada mapitas sumugatan. Ay baratian suka Petra ino kapakaya sintay bagay ko padengan. Ay apakasan na san sa sumbengan ka san sa kakadnan ka narukon magi sa Petra. Baratian nas kano mga taga pantar na sagyang kay pantar na ay apakasan na sinyo magi so Petra niyo. Inon taw baad na mas mga giginang na si ko mga ubay, mga siriga na mga ingad. So kapopobri na mas mitatara loo na kapakay arong kay bagay. Kapakay arong ka ibagay. Naurong ka mamini bagay, ada nga sa amin bagay, insyaAllah nakurig dampan. Pero ayaw pakaasad sa kabli sa Petra na sadya kakadlan na ka. So masoy barat yan, na mga wata ka sa broad, na girawa na disinan pa kali, na dirang katawan na tayo magani na sa Petra. Dirang katawan na tayo miskin no, kaya irang magkailay na sumapuro, irang namya makanay piraka. Naka-iPhone. O di na mga pepe alamon, itrak sa mga pepe, na di may katawan na tayo magani na sa Petra. So kapaya tumawag sila ng na natira namin yung lugong sa perang na Petra na kunin siya, da muskilaw, natin naman ay di kagaga, di lang katawan. Sa kung matatawag kami roon, nasta Ramadan na miroong, kakubin mambuto na ayam yeswan na ad nadir kami di magalibet, miya ka na Adam teraka, na di mana nalo. Oh, so Petra, kagis kami mga murid, nas kami bisa Islamic University. Na di may katawan ni sunga namia Petra na meron. Kapag na ibagitang mo pati murid, nakagimasap no ta COVID na very limited so kasunguan ta. Na aya keso ayan na ayam yeso ayan na miya ka magiyang kuntadam na so ana Petra niyan na ini begini yan lo. Ana miya makakapakapat sa sakweran mamargas na ipagitug sa giyang kuntadam. Ipagitugon. Dan mambukti nuro. Nah, ayat taruh ni rando na isem payami siko tituan beganon. Da muskilah ibaratnya na sertan saya na nakaumpungan ko mga ulama, mga imam at tigiran nas kami penampaikiran lagi do baitul zakah. Na da muskilah. O dinatigir na sin nakarang sajika so argo margas kasakni mama sasama margas. Na naipamgaya mi so Petra ni da muskilah ro. Kapakayo to ang bagay kasak perak sa giyong kotwa piyakatin daga center o di na baitul zakah nasira na ipu masairan sa margas da muskilah o asara sigurado ipu masairan sa margas o Petrangka nasira man iparilison da nabaro muskilah. Paano sulok sa tamya wapat na da taon makapamang ni sarila kada taon raw taan na pamang ni kaw sarila iman to o di na yaso nga nasisadgan kasulok ka sisadgan kasulok ka di nga diskan di pamang ni sarila si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ustad mapasad su'id na bisitan na so kuburo mga luksta. Sarang na bagito yung puno ay nisong kako ingad. Ay berarti na sumyong kako ingad yun sumyong sa'id. Pabukitan ka so kuburo luks kada muskilan makasongkaon pelong piwing ka giyong utak kuburian. Sarang na bagito yung puno amian niya tiyo sa kasungi sa giyong utak ingad yun. Benar saya kagapa kaya midinda sa Petra ko mister tadi ay teknik sip mo mister ka tunaan na koyaw. Dahil kapakay ko na udah mi Petra utaw na api akong igo di na ator miya kapeo ba igo di na ator di na kina naso kailangan na Petra na tao. Di, ano namin yung na kuhan, api akong banita kung na Petra ka. Kenapa utub na?
Sudah ketunya na pitrannya na ya katir wallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Direktani juga tu Allah suditanu ke berkepakai sada mapa sajuri nabi sida ko tumya. Mau gat sekalian na kagaanian din suka pamuasa na ino kepakai din supuasannya. Kagaganian suka puai kepakai. Te yung su beskano mga maugat na pagagagan mamuasa para ada ka pemayadan niyo. So babay na kepakai yang bisita ko kubur, ayam mas mapena di kau nempempat. So mister ka, so mga wata ka mga mama, ayam mas mapena gitu. Kami kakuan nami kekelik-kelit ka ko kubur, na tumwadib ke insu fitnah. Okay, no, seged ka ko kubur, na kepaya salam naka. Assalamualaikum ya ahlad diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Gitu, basa na kau kita niyo kubur, nafsalaman niyo. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yan ni kasalamu. Udah, nanti assalamualaikum. Hindi nga katawan ito. Nanti assalamualaikum. Naga pakaya gia, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ayam mana tu na salam kanu hai mga tao sa giyang kana mga kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahikun. Insyaallah na tunug na miskanubu. So, kaya di sumani ho. Nagamugit ka assalamualaikum. Nadingot to katawan, insyaallah na tunug na miskanubu. Gitu yung sebenarnya. Iti man lagi mo ta kasalamu. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Ang makata dun. Gua. Tumadi kau mau kita, memang dia nekah. Nah, gitu sembag. Nya sembag lagi ngutak atero. Ati na dapat semong so baisa kubur. Nah, ayam mas mapena di kaumsum. Kagia anamnya ada isa hadis. Ati na pemurkaan. Oh Allah. Unia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab ya di bisita kubur. Suwaya na mas mapena di kaum sunga bai o wana mga laking kana ayngon pakasunga. Pagi lumpi ngakiran da muskilo. Dingat tiba ba saya nanti kira saya di tiba ba anu baru moget kap kelak tante di kelak mata. Apa asa kata mata nga ante di kelak sa kupatun na ya namin bunga kana dagun turugo. Mata gitu lah mga idendeng-dendeng 10 agunem kahai sulap lagi mil bengamnya gi ngutai namnya beina de kunturuga de tiga kan naik ke SWNO tamasa amnamnya kaisa mini bengang kumangoda kumambu kagi mambu inu mape gi ngema pasang tai kamu duntir sakan ante tipurung de na pengaruh tipu sakan tipurung nah adna mya kaisa loksa kekerina konia jadi dah membutuhkan tahun suatu mah kekerin aku nih, tinggi nak kuang kau lagi kena tali yang dia kena kampanian, kuang, tinggi kena dia besar begini aku kan, kuang mana tinggi kuang kau, nah ini saya mam lagi tegundang mencuri dingin, dah pengemintang mencuri saat talinya, nah aku nak pengirawan kata, anak tinggi kena tu nama mengali itu, baik pangis kena tinggi kena bulung pun salangi lau, tinggi kena mia kapan kau lupa kamu kapan aku tu. Mia kau lupa kapan aku telah ilah ilallah. Kenapa dengkulung salang ilah wagi nganat tadi kapan? Oh. Sudip semua yang nak pakai tiga naik pitra dengan pitraan kalian magdama di tanu kebebayan juga lebekian. Itu betul bertiga ada pitraan aku ni kami tu betakudan. Nyamangnya aku sering aku tahu nyapa keratan subinawan yang ada unian relay. Important namanya apa mang ni kau sering dah. Ya apa penab-nabdaran kau. So ini kerata ginawan yan kana penab-nabdaran ka kabulungan. Nanti anda menaimi teman. Nah isa suwe kana rigaluing ka. Isa suwe kana rigaluing ka sekalian. Kami ada sehadis tahadu tahabu. Beri rigaluing kano, kami akan giginawai kano. Nah pemarata suka semua ngobay sa masjid gira jemaat. Silakan sa masjid kita. So Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha di semua sa masjid kita subuh. Subuh na di dengan tahun mga tawa semua sa masjid kita. Ngayon to ada dengan pakasa selamiran na di sirang gay pagad karse ko untuk danila na beliau siran na nya agag na di dengan taon ng mga mamaw basiran iseme ay gunin adab na mga sapang gunin adab na mga sapang sa akuan berarti na kadiricu lagi deh saya sumama na san subay nasa katan na mga aladiman tong mga masgidan. Nah, nya kata satan to brilay ako ni uban na da ko masembag sa gyal lay na ino sino mga pedauras na betanubunan mga sesembag insyaallah taala udin na ino ko benauras na magabi ama beger sa internetan nam live tanubu gyang mga pagritan sa gyang munisipality Pantar bala-bala sa Allah sa dinyo kapangandaraynon
gugumusay kano, pamagar kay kano, parilay kano, kataya kepasadagyan kay Ramadan, na ayam mapia anin iba, pagpusan tanurun na sulitan di kapakaparilay, ditan di kapakamamaapa sa sitanong utama na, tamani sa diyang ka, wa hada wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oway, itatarusin sa puasa, di ka numbuga, kapatid di ka nubu. Itataros sa puasa, baka nubuga, kapatid di ka nubu. Niya kapya, iking mga tao. Itataros sa puasa, baka nubuga.